The job site is in Appalootoq in Greenland. We are constructing the mine and will also be running the mine when it's finished. We're using the machines to build the channel between the two lakes in order to start excavating the ore. The next step for us will be that the Hitachi machines will help us to get the mine fully operational. Due to the remote location, easy maintenance is vital for the operation. Servicen fra Hitachi, den er i topklasse her på Grønland. Det er det eneste firma, der kan levere service på sådan et sted som her. Maskinførerne, de er glade for Hitachi, de virker, og de er behagelige at køre i. Og sidste vinter, der kørte vi 3 måneder med minus 25 grader. De starter hver morgen, de kører uden problemer, og vi har ikke haft nogen nedbrud. We find the Hitachi machines reliable and very fuel efficient.